jauna zuekin, Semeneok aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakikula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Jainko jauna, barkatzen eta errokitzen agertzen duzu batez ere zure ahalmen handia. Isurr ezazu gure gainera etengabe zure grazia. Zuk agindutako ondasunetara lehiatuz, zeruko zoriona iritsi dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Badu profetaren liburutik. Aitortzen du jauna gure jangoikoa zuzena dela. Gu berriz lotsatuta gaude gure erruagatik gaur egunean, gu judutu darrok, Jerusalem darrok, gure errege eta gure agintariak, gure apaizak, profetak eta rasoak. Pekatu egin bai dugu jaunaren aurka. Ari aditu gabe eta gure jaingoikoa jaunaren esanak ez baititugu egin, arren erakutsi jarraitu gabe. Gure gurasoa Egiptotik atera zituen egunetik gaurdaino ez dugu jaunaren gure jaingoikoaren esanik egin eta aholagabeak izan gara. Arren mintzoa entzuteko horregatik itxatsi zaizkigu, zoritxarra eta madarikapena. Jauna Moisesen ahoz zematu zituenak esnea eta eztia data ezkion lurrak guri emateko gure arrasoak Egiptotik atera zituenean. Ez genuen entzun jaunaren mintzoa, berak bidalitako profeten bidez, hitz egiten zigunen, jo genuen. Bakoitzak geure bihotz gaiztoaren nahietara jangoiko arrotzak zerbitzatzera, eta jaunaren gure jangoikoaren begietan gaizki dena egitera. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, zuenean egin diren milariak Tiron eta Sidonen gertatu balira aspaldi bihotz berriturik zitezkeen, zakukiz jantzita eta hutsetan eserita. Horregatik, auzi eguna eramangarriago izango da Tiro eta Sidonentzat zuentzat baino. Eta zu Kafarnaun zeruraino igo behar duzula, hildakoen lekuraino eroriko zera. Zuei entzuten dizuenak, neri entzuten dit. Eta zuek baztertzen zaituenak, ni baztertzen nau. Ni baztertzen nauenak berriz, ni bidali nauena baztertzen du. Jaunak esana. Jesusek
genezake hitz egiteko modu ezberdinak ditu. Batzutan, parabolak erabiltzen ditu askotan, bestetan halako hitzaldiak egiten ditu. Batzutan oso modu goxoan hitz egiten du, batez ere esan genezake gehien sufritzen ari direnei zuzenduta, bestetan modu zuzenagoan edo zorrotzagoan hitz egiten du, esate baterako garai hartako handizkiei zuzentzen zaienean, eta bestetan nolabait ere halako gure edo bere entzuleen atentzioa deitu nahi izaten du. Haien bihotzak eta haien mentalidadeak eta aldatu nahi ez. Eta horregatik erabiltzen ditu hitz serio xamarrak. En este evangelio de hoy, Jesús está hablando sobre todo de dos cosas. La primera, la importancia que tiene para Dios el arrepentimiento. Tenemos que pensar que a los ojos de Dios el arrepentimiento es algo tremendamente valioso. Dios conoce cómo es el ser humano y nosotros, los seres humanos, somos limitados, somos débiles. Evidentemente Él nos muestra un camino de perfección que quiere que sigamos, no solamente o de una forma arbitraria, sino porque es un camino que es beneficioso, bueno para nosotros. Por eso, digamos que cuando nos muestra ese camino, nos lo muestra porque nos quiere. Pero el arrepentimiento, cuando hacemos mal, está tremendamente bien visto a los ojos de Dios. Tanto así que toda la misericordia, las parábolas de la misericordia, lo que nos ha querido mostrar Jesús, ha sido muy esencialmente esa idea de la misericordia de Dios, de la importancia que tiene el arrepentimiento humano y cómo Dios perdona con gran alegría. Por eso nos dice, nos pone el ejemplo contrario, dice, les llama Corozaim y a Betsaida, diciéndoles que si en Tiro y en Sidón hubiesen sucedido los milagros que en ellas hacía tiempo, hubiesen estado vestidos de saco y sentados en cenizas, que era la forma en que, vamos a decir, expresaban hacia afuera el arrepentimiento. Quiere decir Jesús como la dureza del corazón humano, que no siente arrepentimiento, que se siente perfecto, que se siente soberbio, es algo que le hace un daño grande al ser humano. Por eso muchas veces cuando habla aquellos que tenían este tipo de actitudes, vemos que el registro de Jesús cambia y siendo habitualmente un registro de hablar con grandísimo cariño, con suavidad, a veces pasa a ser directo, incluso incisivo, porque quería romper ese soberbio, ese orgullo que hacía daño a esas personas. Nunca tenemos que pensar que cuando Jesús habla fuerte sea porque esté en contra de las personas a las que les habla fuerte, sino al revés, porque quiere hacerles ver la importancia que tiene lo que les enseña. Y la segunda cosa, y con esto voy a terminar, que nos dice en este ejemplo, nos dice: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Nos está Jesús haciendo a todos los seguidores, digamos, de Él, miembros de la Iglesia, haciendo ver cómo a aquellos apóstoles que Él había escogido, no porque fueran mejor que nadie, sino porque Él quiso escoger, la importancia que tiene escuchar a los apóstoles, escuchar a la Iglesia. En este momento, escuchar al Papa. En este momento tenemos al Papa Francisco, que tiene una importancia grandísima. Están los obispos del mundo, los representantes de los mismos, reunidos en Roma en un sínodo. Para nosotros cristianos es muy importante aquello que todos van a estar en un clima de oración, en un clima de reflexión, en un clima de diálogo, y aquellas consecuencias que salgan del sínodo tienen que ser algo muy preciado para todos nosotros cristianos, pensando que así escuchamos también a Jesús. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Escuchando a las autoridades legítimas de la Iglesia, al Papa y los obispos reunidos en sínodo, estamos escuchando al mismo Jesús. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta los cristianos. Este sínodo, y con esto termino,
sobre todo va sobre la sinodalidad de la Iglesia, la importancia que tiene la Iglesia el hecho de escuchar distintas opiniones, que haya distintos organismos también donde se pueda reflexionar. Digamos que la Iglesia es jerárquica, pero la jerarquía, o la forma de ejercer la jerarquía, no puede ser nunca irracional. Tiene que ser siempre basada en razones que sean verdaderas, en razones que sean justas. Y por eso es importante escuchar otras opiniones, que haya otros organismos, que haya otros mecanismos para que se puedan escuchar otras opiniones, que la jerarquía pueda escuchar antes de tomar la decisión final. Eso es un poco lo que se está trabajando en este momento en la Iglesia. Algo que no es nuevo, es decir, desde los primeros siglos existe esta sinodalidad, pero que como signo de los tiempos actuales el Papa Francisco le da una importancia muy grande a esa estructura sinodal. Digamos, quiere renovar la Iglesia para que sea más clara esa sinodalidad. Eskatzen dugu bada jarraikoari argitasun eman dezaiela gure hartzaile guztiei eta guri beti haiei entzutea. Senti dezagula Elizari entzuten diogunean, Jesus berberari entzuten diogula. Elevemos ahora nuestra súplica eta guain egingo ditugu gure eskakiak egingo dazkigu jarraikoari. Eskatuko diogu gaurko egun honetan Erroman ospatzen ari den sinodo horren alde. Kristauok pozik onar dezagun Jesusen bidez edo Jesusen izenean gure hartzaileek proposatuko digutena eskadezailegu jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan berezitik Pedro Arraztio eta Sagrario Ilibaren jaunak bere baitan hartu. Eta handik gure alde egin dezaten eskadezailegu jaunari. Entzun eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Eta bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada hogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zikoan, ogi hartu eta eskerrak emanean zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau ere gorputza data, zuen zaten emango dena. Afalondoa berdin karizaturik, herriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok ontatik. Hau ere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biztiaren ogia eta salvamenaren kariza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari okartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure elizak, eramazu maitasun osona Frantzisko gure eta santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta izot guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenea joan dira gure sendiak eta hildako guztiak. Bereziki Pedro eta Sarrario, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkiku arren, guk guztiok betiko bizitzen itxi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsunarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gore zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honek bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alduztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerutan zerana, santu izan bedi zure izena, edo bedi zure errenua, egin bedi zure laina zeruan bezala gureare, nahi duzu gaur berunako komiak, bakatu gure zorra, gure gure zonek, atzizunek ezkero, eta ez duatik atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik bai duzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuari eta sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esana apostoluei pakea uzten dizuet bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuten ez munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuten ez munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuten ez
Sakramentu honek jaunak gure gorputzarimak berri ditzala, Kristoren heriotza iragatzen degunok. Haren ekarrian bezala, haren piztuaren ere parte izan dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.